Mwende mwiai Ngai waku na ngoo yaku yonthe na thayu waku wonthe na kiliko chaku chonthe, na mwende mutui waku o tondu wiyendete wa mwene. Umuthi wa chumwa wa 30 mwaitu kanisa etulikania yulu wa kimanyio kinene cha wendo. Kwanzia ya mwanya Yesu etunenga miangaliko yeli ya wendo. Ngali ya yulu ni kumwenda Ngai na ngali ya kuchamana ni kumwenda mutui. Kumwenda Ngai na mutui niwo musingi wa miao yonthe, na ula wa mikwata nutonya kwasya ni wikalite thayu museo. Isomo ni ambe kwa ndeto cia Mose. Ngai no kutukania ndukamwike nai kana kumuthinia mundu wiwe nine. Ndukeke nai kibeti ndiwa kana mwana ndiwa. No kutulikania kana meko taasu ni mamuthata siana Ngai na kutuma aviata mionzio yewo alama thina sia abiti akandiwa siana ndiwa kana nja. Umanyisio wa umuthi ni kana tumunenge kila umwe uwe wake kwa wendo. Ngai numenete kuvinyeania na kunyamania na muna kwa ala onzu nja na ala matatonya kwitetea. Kumwenda Ngai ni kuthocha aviti na kumathisya kumasisya wau sionze aku na ndiwa, nonu Ngai niwe wombie andu asu na kitutia chake. Isomo ni ya keli Paulo etulikania ovamwe na Kristo ma Thessalonika yulu wa mwikalo wo watene ta vakani na undu mathaiwe kwisila vinya wa uvo museo. Uthasyo wo ni wonanio wa wendo wa Ngai. Kwitikila kwo na kuweka kuthaitha Ngai cia miwanano na kwambia kuthaitha Ngai ula wi thayu na waw'o ni wonanio wa wendo wo kwa Ngai. Paulo ni wakathiie kithito cho mwikioni na mathuthi amo miisye mena wendo nginya kuka ingi kwa mwiai. Uvo ni museo avalisi makulie Yesu ikulio yingi yivinya. Mumanyisya mwia ula munene kwila ingi ni wiva. Ota mavinda alangi makulasya o mayenda kumukwatya na ivityo. Usongio wa Yesu wituvuanisya kana Yesu no kutuonia mbea mwangaliko wa kwambata na yulu wa wendo. Ulani mwende mwiai Ngai waku na ngoo yaku yonthe na thayu waku wonthe na kiliko chaku chonthe. Kumwenda Ngai na mwii waku wonthe na thayu waku wonthe kwenda kwilea vyo vate kwitialia na winyivyo wa kiwango cha iulu muno. Kumwenda Ngai nicho kindu cha vata vyo ni kana twambililie kuvuanana nake. Mwangaliko wa keli wa wendo ni wa muchamo welekele mutui, yaani mwende mutui waku o tondu wiyendete wa mwene. Mwiao naw'o wivinya kwianisya kutewa mbee, nondu nituvuthiasya na kuwia ute mavinda maingi. Kichumanite na yisilia kana nitutonya kumwenda Ngai tuteu mwenda mutui. Nicho kitumi mwiai utulikanasya mundu ula waasya nyene ni mwendete Ngai na imena mundu ula ungi ni mukengani, nondu mundu ula utamwenda mundu ula umwona na metho ndatonya kumwenda Ngai ula utamwona. Nzia ila yaw'o ya kwenda Ngai yambia kwa mutui. No nginya twende andu ala angi ni kana tumwende Ngai nesa. Wendo wambia musyi kwa atui anyanya na ala tutinda namo. Mutheu Agostini wa Hippo atutaia ati
endana uyika ula ubangithia wekala na muguo ikalia muguo na wendo waiya na wendo uikania na wendo uisuvia na wendo eka mwi wa wendo withiwa nthini waku nondu mwiyu nduthongoasya kindu kite kiseo tuthaitha Ngai kwisila atui twamumanya Ngai nitukwata muguo na wendo alama nyuva kwikala na muguo no nginya matetheesya atui mo kwikala na muguo alama nyuva kwikala nesa no nginya matetheesya angi kwikala nesa thayu wa maana uthimanaua na undu ula mundu wakiita andu na kumaliula masauve twina mwini wa Sabuli no tumbule ningwendete wa mwiai vinya wakwa.